Mesi ukura w'ibyaha by'abari mwiza yarabonetse n'ukuri. Oh, uwo niwe mwana w'Imana watambwe rimwe ku bwacu. Mesi ukura w'ibyaha by'abari mwiza yarabonetse n'ukuri. Oh, uwo niwe mwana w'Imana watambwe rimwe ku bwacu. Mesiya ukura w'ibyaha by'abari mwiza yarabonetse n'ukuri. Ayiwe uwo niwe mwana w'Imana watambwe rimwe ku bwacu. Mesiya ukura ibyaha by'abari mwiza yarabonetse n'ukuri. Umwana w'Imana watambwe rimwe ku bwacu. Atanga ibyishimo mu cyimbo cy'amarira, ubugingo mu cyimbo cy'urupfu. Utuma biyashejwe atanga ibyishimo mu cyimbo ubugingo mu cyimbo cy'urupfu. Utuma biyashejwe twe no kwizera. Haleluya. Hari abantu batazi aho tugeze. Bwira mugenzi wangu Mesi ukura ibyaha by'abari mu isi yarabonetse ku bwawe. Singikunda umuntu urangara mu materaniro. Bwana sifiwe sana. Haleluya. Mesi ukura ibyaha by'abari mu isi yarabonetse ku bwacu. Niwe mwana w'Imana watambwe rimwe ku bwacu. Mwe twagiye papa. Haleluya. Haleluya. Nubona umuntu wawe urangara umusheganye nakunanira umuhungu ureba indi ntebe ubunebwe buzabwadukira. Ayiwe lelelele umwaka w'imbabazi z'Uwiteka waratashe. Ayiwe bigumiye muzuzi mbahewe abandi baracafite imvune mu mitima. Ibaraka umwaka umwaka w'imbabazi z'Uwiteka waratashe. Bigumiye muzuzi mbahewe abandi baracafite imvune mu mitima. Ibara umwaka haguruka. Aho manuri nanga yataye kure we kuri ibicumuro byawe. Siga shirubwoba shirubwoba pastor nawe agiye kuririmba ubeking. Hasigaye igitero kimwe. Yego. Shira ubwoba uririmbe imbabazi z'Uwiteka. Ngasubira papa turimba ikindi kimwe kira dusirimbe. Tubabwira asubire kuri icyo cyambere. Mwaka w'imbabazi z'Uwiteka waratashe.
tema aiwe 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 umwaka w'imbabazi z'Uwiteka waratashye abantu benshi ntibabimenya bigumiye mu nzu z'imbohe ntibara bamba baracyafite ivuna mu mitima umwaka haguruka we izuba ryawe rirarashe bandurina imana yawe yataye kura sigaho tuzamure shirugaba ririma hata kina sabina va shirugaba ririma we uririmbe tuzamure amaboko twese shirugaba ririma we maze uririmbe tuzamure irindi rimwe shirugaba ririma 1 2 shirugaba komera imana amashyi menshi cyane haleluya zamura amaboko haleluya kaka kado ngwino sha ngwino dusirimba avuye muri Kenya n'umwana wacu w'Abanazi namwegereje tugiye gusirimba cyangwa arakanwa kaje muri mwe harimo uwo mutazi uwahantu kuva kera n'abaruzi n'umugabo uduta n'ukuriwe sinabaza gupfundura nubwo mbabatiza mu mazi menshi ni mu mwiza aza batuza pima kaila sabina va haleluya turagisubiramo wana sifiwe sana iyi weekend nari Bugande mu kazi k'Imana nyine kuramya Imana ngaruka mfite imbaraga nkeya z'umubiri ariko ndashimana akomeze neza ngo jewe iyo nagiye mwivuga butumwa nzakenera ngo mveyo numve ko narusha imbaraga zose nzikunkumbure numve ko nagize gute nananiwe kuko ndakinisha we nzokora no kwisa tuzonsanga mu kibuga mbankina tuzonsanga mu murima uzonshaka zozasaka nahamba na hani iwacu kubisubiza myose bene uri mwe ari mu wa mutasi we uwahantu kuva n'umugabo uduta n'ukuriwe sinabaza gupfundura udusumi ni mu mwiza azababatiza ni mu mwiza haguruka Mana mugisha izuba ryawe
we sigaho watu shiruga tuzakureba umusaraba papa ngacuranga umukugaya ndi nakubwiye urufuru babaze igikombe gisarira wa Musa w'isoni iboni tangishije urufuru etafiga wa Musa w'isoni iboni tangishije yasuti zamenyita abari tushoyita jamunyaga wakondeima mana we kina yasutige zamenyita abari tushoyita usabenwe jamunyaga tuzamura ibiganza Yesu we Yesu we Yesu we Yesu we Yesu
Alelelele. Chama isso!